أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dobeti akhun agolmen komme angara duhegge re magurnama da fahuga memiskituga kuriya megendani kiritu qur'anuge ilum taka gulun huri darustake mi silsila darustake agolmen mihar wakada komme megendani kuri retawga agondo dandamon afadan kiritu qur'anuge waki surat taka waki ayat toge maikama behegutun asfawa be riwayat toge macha agondo kurimves hama dandamon anna wahaka handan kollam ebajehe kiritu qur'anuge komme surataka behegutun waki sahha magun riwayat taken asfa nete e suratage maikama maturi kama behegutun enama skiritu qur'anuge komme surataki komme ayataki komme kalime ki komme akuraki ei maikama matiori kamuga mikaina tuga ya effada evves che nuwane matiori kalam ful sabaki kirit qur'anaki kalamullah kalam nota bas wahi kurvunga Allah subhanahu wa ta'ala ge sifa ful takuteren sifa ful ehan kamon ei ila subhanahu wa ta'ala sida gulifawa ilah subhanahu wa ta'ala ge makhluqe kamuga nuwa khaliuge sifa fule ehma kirit qur'ana ki ei abadus makama materi kamuga furifa wane kalam fu agumen emme fahum wa kadakala fawani tauba suratuge emme fahu de ayata behegotun agumen mire mi fashani yunus surataki ei qur'anuga tartib kurefawa gotun satekage ayata feshe sure manaki satekage adadu nota miin kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabwa fawa surata fesheni yunus suratuga faha kolle be kankama golme balala ruga furtama surata deifawa nan yunus surata enun ehen name deifawa kama asfa nuwe emas ilumerin vidalu wani kirit qur'anuge surata kuteren surataka emme name khasa ifa wejje kama wana ma ega dalilu ebote ei waridugen asfawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum asfawa namek kama medu sawbaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke zamanu surat takaddi nankiemu ehmvima ituru nantake otisehen nunnama sualaki ki vegento mi suratu yunus nande fawan faroga hama warafase ko jawab dewa fani be fulaku ei yunus ke fanoge namful ganevgen bat surat balairuga suratuga hamekani yunus alayhi salam ge wahake nu nanganevgen bani rasul be kalunge tere nuh ge fanoge wahaka musa ge fanoge wahaka bayan kurefabe adi ebe kalunge wahaka ma tafsiluko asfa
ehmema kirit qur'anuge surataka nandeveni ki kommehen e surategga ename waridwefa ovegennennu adi kommehen ename e surategga ginan asfa vegennennu Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga emme ginan ebe kalege namfulu zikr kurawwa fawa be kalake Musa alayhi salam ekamako ekalege fanuge namfula nisbeva suratu Musa en nove hame gota mi surata balairu gawes Yunus ge fanuge wahaga nangane fawani emme ayatega ekamako mi surata mi nande fawani bebbe kalum vidalwa gotun ibn ashur fada surat kan nande fawa gotuge hikmata behe gotun wahaka dakwa fawa be kalum geterem bebbe kalum vidalwa gotun rasul be kalum geteren ebe kalaku ebe egge kariya fonuwebi huriha emmen ebe kalaka iman vi ham ekani Yunus alayhi salam Yunus alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala illaka mihunge kariya nota evure komme saraka ituru adadaka mihun himene qaumaka fonuwevi e huriha emme ekadege fana fahum iman ehmima mi nabi bekalunna balairuga agommennan asfawa khabarutaka balairu warad durukame furtama kamaki gina nabi bekalunnaki ebe kalunge qaumuge gina mistakun ebe kalaka iman nuwa bekalun e rasulullah sallallahu alaihi wasallam agommenna khabar kurawwa fawe ummetta ekaleg fana dakkale wono riwayatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke wada gennabi ummetta eki umme e ummatuge rasul be kalunna heme kale fon hadis kurawani timan kale fana ummetta dakkawale wone ba'ir rasul be kalun wada gannawani dihawaraka be kalunna ekuge ei ebe kalakan iman viwaru bay be kalunna ekuga detim be kalunne ba'ir rasul be kalun wada gennebi gini kanya la ilaha illallah lubata khunne visnala adamu ge daringe halat insanu ge halat bay nabi be kalun bay rasul be kalun qawm funuwi ebe kalunna tabawane hama ekakus neti gosfa ebawe Allah subhanahu wa ta'ala hadatu wahiba wa levi ebe kelege ammacha mu'jizata faada korwegen di iru eba mihunge tereng himmadu moli vela ebe kelege egwale woman ijaba dene hama ekakus nui be kalun tibbewiye bay bekanun gini kanya mahshar wada gannawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke wada gennebi den timan kalege fana dakkale wije warabbabo ummati ehduga timan kalege fano dennebi me ei timan kalege fano go umme kamuga wane ehduga timan kalege fana denne wune kalege fana ballawashe etiba mihunna emihunna ki ei Musa ge fana tabawi mihun Musa ge fana ki rasul bekalunge tereng kuri go denne fadan kirt qur'an go Allah subhanahu wa ta'ala ebe kalege wahaka ebe kalege namfulu emme ginan ta qurar qurawwa fawa bekalake ekalege fana ki gina musiba taka imtihan taka kurimatlan jewada genne bibekal em nisbatun rasul bekalunge tereng ekalege fana tabawa mihunge adado ginavi
ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಯ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮುಗೆ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ದಕ್ಕವಾಲೆವುಮು ekaleeg faanu ummidu kurvi itiman kaleeg faanuge ummatuge miiston kamuga vedane kama ehnamas ekaleeg faana denne weni ei kaleeg faanuge ummaten nuune ei Musa alayhi salam ummate efahu timan kaleeg faanu avidalu webune kaleeg faanu kana farata ballawala wash babo jamaate timan kaleeg faanu deke weda gennebi adi wa farata ballawala wash timan kaleeg faanu wa farata ballawala virus babo ummate timan kaleeg faana feni weda gennebi denne wune ei kaleeg faanuge ummatuge miistaku ege teregave heddihas bekalu evves hisabakanula soruge veddeven lama dakhunne algon kuri regawani nikamuge macha komasaraka ishara kovves wahaka dakkala kommekas algondo kuri regawahake guluwage miwaka genei kinun ehennamas demme algondoge handana mi genewuni kuri algon dannama fawan soruge ahulweringe timba kula debayaki mi ummatuge ahulwerinne mi babo ummatuge ahulweri kamuga wumuge fursatu Allah Ta'ala algommenna devvewma fahu demmi adaduge terega mahshur kurave alakan nuwejja konfada bodu badnasiben hi subhanallah algommenna libifa mewa niyumata farwate rewash algommenna libifa wani kuru umure ekamaku mativeri ummate daruma bodu ummate mi ummatuge mihe ku kura daade kuda kamaki ehen ummettoge miistakun etan umuregga tibe iru ebami honna hasul nuwane fada mativeri darumya thawab ehmegin bay wahaka toga asfawe kuri zamanuga ulunu anghenaku enage darifulu awon handam balikamuga nuwanama duisata tinsateka aharuga maruwegin ekama yanhemya hitama kuramuntiya tuttu umuregga duni doko diumuge sabu em ekama guligen yanghem miha denneve kamana tikama ti hitama kurani kiwegin heye ummaten annane e ummatuge ahulweringe ammu umuraki fastula saharu kamugawa tinsateka aharu ei kuda darifulegge umur kamugawa bayge kariga fastulas aharu wani kochakat ekamana vidalu wani timan e ummatuge terega vinama timanna e fastulas aharu eki gonnani sajidage agon menna fastulas aharu libi algon men kiha wogotetto sajidaga heda kurani alukamuga heda kurani mi algolmenge alwerikan huri mimbaraki kommekas lobeta khunne ghafil wan hewno wane duwasoraki zamanaki ghafil komuge tereng algolmen wara fase hang vettigen da duwasore iman terikam mi songe hittakum wani ufulifa nota davvefa zamanaki komme kame varihamavun qabul kurve fada visnumaka mistakum huluwe munda duwasware ekamuko Allah subhanahu wa ta'ala agommenna devwa fa miwani kurin agon denne fadan emme man ummatuga emme matiri ummatuga umge fursat mi kuda kuru muddate mi muddatuga agon men ketteri welen ebaje agon kurin denne fadan e babo ummatuge terega e sharafere ummatuge terega madama mahshur kurewegen diu mattaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kurvi haddi has bekanun hisabaka nula surgya veddeve iru mi ummatan itur koddevuma e adadu haddi has bekanun hisabaka nula surgya veddevene ege maneki suwale vese bekaluna ka nukurevene hutti laakavves ebekadon jehewade nugannawane sooruge wanno mattaka
bayin altakon eta woguten etan hinden eta zamane biruweri kamuga heda kuran jeheru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dua fulan allah subhanahu wa taala ijaba devwa la ilaha illa allah ehma kurire agondu dekke wahaka kiha bodato guligem midani harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim muhammad sallallahu alaihi wasallam tebame unnan hewattaka ekadege faanu shawguwereve අවශ්‍ය වඩා ගන්නවේ මුමිනුන්ට කුන්නටක රහ්මා ඕග්ගා තරිකම ෆුරිගෙන් වා බේකඩක එකලේ ෆාන දුආ කුරවනි හද්දිහාස් බේකනුන් හිසාබෙන් නෙත් සූර්ගෙ වෙද්දවේරු එයද දුගින කොද්දෙව්වම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලේ ෆානුගේ දුආ ඉජාබ කුරවවා e haddihaas beekalunge tereen komme enhaas beekalakan ituru haddihaas ituru koddev allahu akbar mi ummatuga evves hisaben neti suuruge weddeve beekalunge adadu e haddihaahuge tereen komme enhaahakan haddihaahuge minwarun ituru koddev allah subhanahu wa taala algun menge member fanna ambidarinni mi hisaben neti suurge weddeve awtonge terega lavwash lobati akhunne mi suratuga kuna gon denne fadan yunus alayhi salam ge nan surata deifa wa iruga ekere fanuge dhikru allah subhanahu wa taala mi suratuge emme ayate ge kurawwa fane gon denne kirit qur'anuga allah subhanahu wa taala kuna gon denne fadan be kanuge wahaka war tafsil ko bayan kurawwa fawe yunus alayhi salam ge hadisa no tekele fanuge wahaka ميور تفصيلكم الله سبحانه وتعالى صفات سورة بيان كرفاف إهنا سورة إكلي غفان نسبكون نمن ندف أدي سورة إهن جين رسول بكلون جواها كس بيان كرفاف كم مس سورة كون أقول دن فدان نمك قطعا هم إكني أسف ميوني سورة يونس هم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم دفبي نمفلك كموجا أقول منا إبس وامجين سورة کی مکی سورة امی بڑ صوبہ کی مکہ کے اہل ورین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کما گن فنوفنی ما اکمن انکار قرمون دیا انکارو گے تیرے گا ابامی ہم بونمون دیا تیممن گے تیرین آدمو گے دریا کن انسان کن ہیئے رسول کما نبی کن دیوے بنوی تیمم اڈو السوانے سیرتو گوس ابامی ہم بونمون دیا كيفه ملائكه بكلكو نفونو ببي تمام من جتريا رسولك جوتوغا الله سبحانه وتعالى اسوال تكفني جواب دبواف مي سورتوغا الله سبحانه وتعالى ابامي هوغي اباهكيا غوليجين مي بهي كورفاني الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم الف لام را ميغوتن الله سبحانه وتعالى قرآنغا فتوى فسورة كتيرين السورة مين ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم إفوتكي مانك مهارو محمد غفانو غمتش باوا لفمن إدا فوتكي أي حكمة وانتا متوري بجنوا حكم كند إلجنوا حكم كوروا فوتكي أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا ميستكون هارام بأنترس عجاب وان جهني هي تمن إله سبحانه وتعالى إبامي وغترين فريهنك وحيبا والفبيما الله سبحانه وتعالى ميانغواني مي تمن إله سبحانه وتعالى ألن كرفا كمن نونه محمد صلى الله عليه وسلم إنسانك وحيبا ولا فاجين إبيك ديك قوم جميسون كاريا نوتا مولي إنسان يتفنوه مكي أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ميستكون إنذار كرو متكا وبشر الذين آمنوا أدي إيمان بميستكون أفامر كم خبر دفوا بيك لجي غتوغا ميكما كيمي آكم نون كم بيان كرو مفهوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهانة تكا إخوة الله سبحانه وتعالى إبامهم بنمون ديا
بس وحي قرباني قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أبامهم بنمون دي مي بيان بجنبا سحر وريك الله سبحانه وتعالى مي سورة توحيد إنجي منتكي أنجوافا الله سبحانه وتعالى إكو وانتكما أدي إله سبحانه وتعالى هدوتا رجوع وان جهنك مي كيرت قرآنه عام أسلوب كيرت قرآنه إم بدو قوالب ومكي توحيد الله سبحانه وتعالى إكو وانتكان بيان كره مي سورة وربنا إمودو قواك دي كيف إيجي ترم سورة كي كورين أغو دني فدان مكية سورة كمغواتي مكي دورو غباوالب سورة كمغواتي مي سورة إبامي هن بڑا توحيد واحكتا بيان كريفا وانجن همي قطن الله سبحانه وتعالى مي سورة جنة وافاوه ميستونغ حالتو إبامي هن رخاغا نوتا أرامغا أفلغا تبئهن الله سبحانه وتعالى جمتين هندو منتي إلى سبحانه وتعالى هدوتا رجوع كرفين كان إبامي هن هندو منتي إلهان ورد مندي هن موس إبامي هنا مصيبة كريمة بيما وإنت كريمة بيما كنكما كريمة بيما إبامي هم الله سبحانه وتعالى إخلاص تلك معك دعاء دنوا إلى حضرة رجوع وان إبامي هم تياروي إهن موس هم مصيبات أرى غنوي تنون أنكابس إلى قمتين هندو منتي غافل كم غترينتي نبت أخوني حياتك مي إنسان علم مدني مفاد ديريولو مك الله سبحانه وتعالى مصيبات من وركروا دتي حال جسوا بيروري كان هنا very veggie كما فانا ما دين هنا أواس وجنة إيلا قدوت رجوعوا إكمكو هنا تناوس كان لبي هفه كان لبي أمان كم إحساس كرويتنو أنك كابس إيلا سبحانه وتعالى أردن فش إهم الله سبحانه وتعالى أرتكنا بفدا كان كم مدوري كورفن مانكي أرتكنا فردي قتون الله سبحانه وتعالى مصيبة كريمة كورفني أبامه رجوع متكا بحياتك حياتك حياة نيوم فوقا دين حساب أقول من أمبورا فرصة نولبن يفه أميها كندل جنداني أمي عملوا جمتة كندل كمس إجويتك هم بما مي حياة جل جندوم كوري الله سبحانه وتعالى رحمة أرتكنا مصيبة كريمة كورفن إبامهم إمبوري أو متكا إبامهم ويسني توبة لمتكا إجترم بأميهم إبامهم لوبي واميهم مروي ديوما غولي بأميهم إبامهم مودا جلّيجن ديومو بأميهم إبامهم منصب جلّيجن ديومو بأميهم إبامهم بالي مدوكان كريمتهم سببهم إبامهم الله سبحانه وتعالى حدث رجوع وان هندام ورجوع مفهو الله رحمتك إغوتو متيغا ثابت وتيبه أنا بيكو ديوانا فهران إبامي هونجي إهتام فيلا ديوم فو كورينغا غولدن فدان الله سبحانه وتعالى غمتين هندو من التعالى إبامي هون إهتي بهذا نوات إيوفوري وردون تريكم بدو حالتك بدلون هم بما أقول من فنني عام مصيبات بس أي سونامي يكياغن نانكي كمي كموغاويس نوتا بندها هونو كموجي كمك كموجاويس نوتا بينجلون كموجاويس نوتا ويسارة كموجاويس نوتا إنومس ديرولومجي دتيتك كموجاويس إن كم الدماء واحدوجا إبامهم الله سبحانه وتعالى دعاء دنمون دني خلاص تري كماك يفوجا إبامهن كورين أقول دني فدان هندو منتي جنگوس أنا كابس إبامهن كورمتي كنكم جمتين إبامهم هندو منتا مي وهك الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنوغا بيان كوروا فاد هاسكم مي سورة همي غتا الله سبحانه وتعالى مي سورة غا كورين دني فدان بين نبي بيكلونا رسول بيكلونا وهك جنة وافاب إيجي تريغا نوح عليه السلام أدي موسى عليه السلام وهك الله سبحانه وتعالى
تفصيل غتك جنوا فام اصول كيت قرآن جن تنتنوغا موسى عليه السلام جوا جنوا فوا غتم موا جنوا فوا ادي نوح عليه السلام كورمت وجن دي اكل فانو قوم جميعنا اكل فانا دمدوغا هنگا ديا باي كان كم جمع الله سبحانه وتعالى مي سورتوغا اشاره كورواف موسى غفانا نوح غفانو جوا كفوغا الله سبحانه وتعالى جنوا فاوي كورا غردن فدان يونس عليه السلام جه واهكا انمس اي ام ايتك الله سبحانه وتعالى اي ايتوغا ekale gafano ge wahaka bayan kurabwa fawani ekale gafano qawmo ge mihunge khabar kuram gotun hagigatu amu engemo gotu angawafna Allah subhanahu wa ta'ala kurabani falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawm yunus hagigatu ga qawmege nota jamaatege nota bayeku mihunge karen Allah subhanahu wa ta'ala ge adabu aw mafahu nota fenu mafahu din ibamihum tauba wa rujumakum Allah subhanahu wa ta'ala ibamihum ge tauba qabulan nukuraf ay Allah subhanahu wa ta'ala ibamihun nan etavarakan inzaru devu mafu ibamihun etan hadan ko devu makafahuga din ibamihum rujua nomo Allah ge adabu ibamihum ge macam hagguni din yambura rujua nukurave hisabat dia mi argumen فروات ريوان جه كمه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوي تباميهم منكر منا قراش تباميهم منكر منا قراش ادي هيو كنت تكن امر قراش الله سبحانه وتعالى حدوتهم عذاب ان هندغا دن تباميهم دعاء قريس دنت يباميهن توبة ورجوع بيس إلى سبحانه وتعالى عذاب رد نكربه ما حسابا أقول من كانت ديوم كوريغا أقول من جه منكر مناكر هيو كانت تكميس تكون أمر كورا أي مجتمع جتره أقول من جماعة لازم وجم باكا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله سبحانه وتعالى ميانغوني يونس عليه السلام جه قوم جميعه هم يتنو النبي يونس مي نمفل جنيفا ونهامي كلمات كمي نوديها أفنا آية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب يونس كفانو قوم جميستون كمچن عذاب او مغ وغوتو اس جهج ابام كلك فانا ايمان نو مغ سوب نو تا نو لاسكور مغ سوب اي وغوتو ابام هنا كوريمتي وي هندو ابام كلك فانا ايمان وي امن اكيغ ارون كورن دنه وغوت ام الله سبحانه وتعالى ينغوني افسرس جمي هنا إبامي هن عذاب أس كريمة واحد إمام ومكن دين الله سبحانه وتعالى إبيج كبان عذاب دور نكرف هم كان يونس عليه السلام قوم جميعهم فيها إبامي هن فراتون عذاب دور كرف دنيا دتكم إبامي سلام كرف زمان تككن إبامي هن ديري تبين منفر كرفي ما الله سبحانه وتعالى مي ستيك وركان آياتك ستيك نوع آياتك مي واكت بيان قربا مي بني أديس الله سبحانه وتعالى كورين أقول النبي نكتايا سورة نمّا والفممس إشارة قربا فني الله سبحانه وتعالى حضرتهم أقول منا مصيبات كم مدوري وجه كم فانما إحساب الله سبحانه وتعالى هذا الرجوع ودنواج نوني أقول منك إكمه أقول من كبان فيلاج نودان أقول من هيو كمن حاصل كرويني بس الله سبحانه وتعالى هذا تنّ إلى سبحانه وتعالى هيو كم كان إرادة كروي فيا إكان دور كرويني بس فراتنا لبته خنّه مهري كيوت قرآن وجا آية ورص صريح كنت قرآنكم مكهلا واقت كيوت قرآن وجا
rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatuga as fe boreka musuwalaki algon mihar midekki hamaga mustibe fu nudanna waha kenno komme be fula ko sipula ara wada gannawane tiden timanna men namma kurisur enge waha keke evves musibaten evves kame nuful lewene allah subhanahu wa taala ge irada fula lage nuni ila qadotu nuniya adi bayaka musibaten nos jissene algon men naka hame fadan algon men taka heu kame evves bayaka question nodevene allah ekan koddeva algon me kiha warakat to mi i'tiqadu ge mati algon men sabitu wani kiha warakat to algon men yaqin korani allah subhanahu wa taala kan algon menna musibat jassawiyas jassawani adi uful lawani ila subhanahu wa taala kan algon menna heven libenya libeng oti allah subhanahu wa taala hadratun kam mistakun korwene kam nonnana em rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade gfanu ge bodu bebe ge darikanum abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma dadi tuppul sahabi bekade gagandaka dihe bar warakan aharo ekade gfanu umur rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhar wada gennewi am rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge tima ekama akuga ekade gfanu ge arihuga ekade fanuge sawari ga fahatuga ginguluwa mon gendawa fawe edduwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade ga fana hadith kurawani ya ghulam e koy fulay e baligwa umran nuda kuda firin ko dinna loibing gowale ya ghulam e koy fulay inni uallimuka kalimatin fahfadhha timan kale fanu ganna debwa hushime kalimatakin e daskurawwash mi algon men emmen nanguri kalimatake daskuram hadis kurawani ihfazillah yahfaz tiba allah rakate rewasherun allah tiba rakate kurawwa maniki allah subhanahu wa ta'ala haram kore vikantataka rakate rekan kamun durheli washe adi hama ehme ila subhanahu wa ta'ala wajib kore vikankan ada kurumuga tiba farwate rewash ei algon men allah rakate rewmaki كبا نتيجة كي احفظ الله يحفظك إيرون الله سبحانه وتعالى بركات ركورفان كم كمجا كم حالتك كم وجودك إنه سلفر بيكنون كل بيكنون فيدالوه تمام بيكنون زوان أمورغا غنوان تكركات ريومو مانك الله حرام كل بيكنكمون درهي ركورما أدي الله واجب كل بيكنكموغا كيمان تركورما ಗುಣವಂತಕ ರಕ್ಕಾತರಿ ಉಮುಗೆ ಸಬಬು ತಿಮಂ ಬೇಕನು ಉಮುರುಂ ದೊಶಿ ಉಮುರ ಗುಸ್ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಹದ್ದಿಯ ಅಡ್ಡಿಯ ಆಹಾರ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಫೋರಿ ಇರುವಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರವಿ ಶಕ್ಕೆ ವೆಸ್ನೆಲ್ಲೊ ಬತೆ ಅಖುನ್ನೆ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಮೀಹೆಗೆ ಜುವಾನ್ ಕಮುಗೆ ಬಾರ ಎಕುಗ ಹೆದಿ ಬೊಡುವಮೊಂ ಅನ್ನ ಎರುಗ ಎಹರ ಆರೋ ಕಮ ಎಕುಗ emiha allah subhanahu wa taala ge wajib taka rakkateru ila haram kore vikankamu durheliwi rakkatere vijjikam avwana enage hayatuge baaki o ebbaga allah taala madadu odi gannawan em rasulullah sallallahu alaihi wasallam arshige hiya waykal libe hebbawatuge tereng ebbawatikkam ge bayan korawani wa shabun nasha'a fi ibadati allah taala zuwanai ena boduwegin ay arafodigin ay Allah subhanahu wa ta'ala adukan ada kurumuge ei arushig hiya waykal libe sawb takutere sawb ifog hadis kurawani ihfazillah yahfazuk tiba wagan idekam avvanama فإذا استعنت فاستعذ بالله تبا واجن إيديك مبانم الله حضرتهم واجن إيديش تبا واجن إيدينيا الله حضرتهم واجن إيديش أقول من جنا فهارا ميواغو تكي سبب تكادي ما فرض ما أقول من الدبن إجوتكم ويتو أنجوتكم ويتو ميهونغ كاري هنگا تنتنغوس الله نكمتو من حتى هاداني
masakke kokkon hasul nuwima bayyakavs farwa hodan ule nuwima ummidu kedunima den Allah subhanahu wa ta'ala ya wi farata emburilla den hisabun ebi duatan hodan den hisabun ebi qur'an ruqya ki ko bato bana den hisabun wi hajja umra adda ege badaluga lobete akhunne akun men emme furtama qur'an kamaki Allah godota rujuun kamuga hadamvi wagan edenya argumen wagan edamvi Allah godurtum efo sawben wajjiya esawbuga hifani esawbaki timage tauhid timage diinverikama timage muruwetterikama hurassele kamekama vanya ekame galgomen nuhifan erun emiheka dunia akhiratu go salametterikan libigendan efo hadis qurawani tiba Allah subhanahu wa ta'ala ay tiba egotuga tiba sabitu wejje kama vanama tiba bi kummetanegga tiba ge kurimati ga Allah subhanahu wa ta'ala wodigim watan fennan igi manennun ila subhanahu wa ta'ala ge zaatfu argumen kurimatin fennanek ege maneki tima dimawa kumme kame fahikama ekuga hasiluwa mundane timage faratun udagula dati duruwa mundane tibaya fenna fade Allah subhanahu wa ta'ala madadu wadigennomuga tibaya ekuga wata ifo din khabaru qurawani kum fada ajab kun wagati be fon adu sawaf wani komegas hadith shara kurma kula hebesnu enamas de rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurawani danna she koefulae kuriha emmem vegin tibayan heyokame koddunuma emmen evvegin tibayan heyokame koddunuma taka evvies tibayan heyokame kurimachen nuwane Allah subhanahu wa ta'ala tibaya taka liuwa fawa heyokame nuniya emmem vegin tibaya derede masake kurikamuga avies tibaya ka ekame kurimachen nuwane Allah subhanahu wa ta'ala ekame tibaye jissoma menvor kurawwa fanuwa kama vanam mi hada warugada tauhiduge wakil kurumuge hada warugada aqida ek dannam vi coming as jehunima fenidan algolmen gelola bayaku emmen ekan kurita kurang ulunutan ekamu dannam vi huriha emmen deke algolmen ruliyas nafrat kon ei miveni miheka eveni miheka hurati manne jehunu kameke bune miistakunge bolan ekan kan jehumo kuriga dannam vi Allah subhanahu wa ta'ala kan timanne kam medweri korezi den eila godratun eden vi rakatrika eila hoge minvor fula gol men ruhem vi emvegen hadis ke fo baga hadis qurawani rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf qalam wani ufulife fafut wani hikife manaki qada qadaruga liuven gotavani liuve nimife egota levi efe futtavani hikife ehmbima ekan hingani tima yameduga hingan egota kas dobete khunne komekas hama kitima wahke veste kidane hennamas algon memboda mawdu curriculum gotun agondo nimmal ma kuriga dannawala ngoy nukuta eki agon kurin denne fadam Yunus alayhi salam ekale gfano qawmuge mihunna furatama gwale vihindo ebami hon ekale gfana tabanumuge sawbun ekale gfano hingama je wada nugen nikume wadagen nawakan erovi rashum furagen diumat takati be fon adosawane wa komekas ege natija goto ekale gfano Allah subhanahu wa ta'ala imtihana kurimat lang je wada ganna goy medori korvi emerad korviya agon men Yunus alayhi salam ge mi hadisaya ade kale fano boduma hoge maduterega wuma begoto ko masaraka ali alwala fa gomen dingwe suratagen hul suratagen gomen kuriya dani du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala gomenni hobas adwa hobah amal quraba kam galevum wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.